Ito po neo pa naman sangat. So welcome ka Rusya numaran kaun Jesus. Ran wachi ran kaun no pikamela epil kakacha and ay sa umawang kamwi ang panaynay kumailan pilkoway enjoy to have fun. Awa eo magchel pa neo ko pa na ikapingkiyang ko chikamela maka value ang mamorang popot ang relationship very much. Kasampalangu kichamen spend sin time kismamiya. I mean, look at you, Pweki, sama coach, mama, sanang kicha. Acha mamoran popo, ta we are person, ma person chang, okay, ma popot kelail, ibang porang kachamang kunuk maka kelail, ama popot kelail, ama panay bang kelail, okay, ama ministry bang kelail, ama business bang kelail, okay, me koras makumama morways magmapachongkan mapang kataur, nganan kelailan, tan sawasa pilirayla kan makumapach-pachong. So kapag nga coach, ipilmen look at karusia mamimipon Facebook, look at yuk namaran count Jesus. Amen? Ikamela la maranech kapang yaran kapay kichapan. Kasi ya continue dame sa kichay Bible study last week. Last week chekos ko saya tuwan covenant marriage ta. Popot yamamana pasanta. Inawach ko sangya. Kichakawata ponta. Ariya sa last week rana chikalev kapag nga coach pagka technical kalev nganan coach wasach nganan coach remwi okay makapil kalev ko to as a single pa ang pot katen single pang partner si chiyango kang pot si chiyango pamapil tatok tenikara pa eo kapag nga coach okay kambang kelail tema komo mapil wiya nan chinanam papa kauno ang partner pilsaikin chakoto kete pa tautla kete pa pekasal po coach we are me coach through you kauno bang wakit kauno bang kamawyala okay kauno bang we are song loud I bought me pekailan po ki mission okay wala masanan coach te masanan coach coachier mo pachong railakan me bil mime mo kenen ariarana chipaneo kiyang kchail kapanga coach okay imelan stati ki we Melan wiya kaskas kuli kenya ikamela mga pot mo kasi last week. Ama naman ya homework yo sa sama chayban next sang bon Zoom chayban amin bon live. Okay ya mapil kan men yang sharing muri kaysa lukayo kan tota. Last week nanach homework kitch win mami bon Zoom. Ama naman nan ben purala o itak rena partner makawawol mamiminan Zoom last week homework ko kapag itak rena ang pod ya amanan kan kahit kinananan pointa mo so kahit nananan shopping kapag nga coach okay ya anan makin mimirem okay me ang pod siya makakay charala me coach kiyango kumay pa okay Popot imenta ko popot supposed to be fun, enjoyable. Yamo manampa na sa kaiteng chelpen melan sukata tepin koskosayame is supposed to be fun. Ranat kichapang klang tama masanan coach masani. It's biblical. Minan masanan coach magkitya and enjoy. Okay? Kapan satisfy lala. Kapan satisfy wawaki kapan nuisak la. Kaiten nuisak la. Completion is kapan Epang kay charala. Okay? Tama sa chaka ni charreman ang pot pan wiya kay charpa. Wiya yata no command yo te principle yo. Okay? Te inaw yo. Mamasa ng coach. Masa niyang kicha. Okay? Arkabing kiyang coach. Ikasi ki kamele lame pengkowe. Makaronga sang ang pot. Ya ananakan. Mekan kaskasik sang rem. O kapinga coach. Okay? This is just the beginning of nurturing. We are chapin we so sa kakairata cha popot we kita cha popoten kak kaperan bebol yo satisfying mon silangan coach. Amen. Arya chepan tola ibang kapakap char chingata cha leo pa na ok chel tola pone chay time cha per luka karusia mapil tautan yan sa mi kaskasay luka yuk numaran count Jesus. Kalanganan kamo maing papa coach kapingkiyang kamo Lord Riyay mana ka pay nakap koros meo panaran watch. Pilno na papakan koros maing sam. Sapol na mamasan men sawasay kich, men kapung kich, men kakair kich ata.
main sami ay kapakap kompan richingata wani mon mong yung koros. Kich korusia, dame sa nana Lord sen school sangya, dame sa nana sen manokela, dame sa pila nana Lord song kapsan quality, iyay kapakap match mong yung enrichta, ach matamatawan richta, dame ach mauran mas, main sam, the poetier, witting in chapel, makin songan men kawekila ach more sa kawuti, sa kausasang numaran count Jesus. Ach more sa pilatan na ach mamoran popot, main sam sa pa mamor kap, mauran kapay. May koros loiten kap, sang ran wach kola. Pilirayla kan masaykin siya popot, mimen ang relationship, ikapakap kiyang komu Lord, komu kochen richingata wanim, komu kochen kamawyala, komu kochen kainang yoto, mong yung kan po ke maur masan mamor ki and maur makalakal. Main sam ach maur pa mi pang Korea masa pa mi menan mauran tip. Sa sucha mang Korean ko tipil po night sarikan. Iach kapakap Lord, ach mauran pungila po ke kapay koros makam kachung ko na patar. E ang rayla kan Lord, makin pay kong komoy. Ay so masapay, kom kan richingata wanim chocho main sam pen kich pil sucha kanasa. Apo ki kupramoy sanan ka mauran kapay. Kom masa ninan chermaya. Makomo memangi ko santin kapayatach maurap kaitian kawela. Maing sa maurwach, sen mamaur ka maur makalakal, makomasa ni ranwat sa manasola. Lord, dame sa pangwiya, as women, O Father God, as men, O Lord, poach mauran popod, and kak nurture, O Lord, and kak satisfying, O God, and kak paraparan, pan kupramonintuan na mukachin kasaneti. Kaitekin kicharamas me pilata o yatasan popod, kasanti watsang rea mo kamasan niyatam eso chakonangan kalkalep kom kachkiyang Lord sa wasapa iyay kapakapo Lord maing sam principle what your God more what your Lord and kakpasan nita ach mamauran popod kay tekin sa nupana kay tekin sa siyay pa na apach popod Lord send be Lord Jesus companionship what your Lord, love what limpak what your Lord, and kakpoita, o nga manaman kich your Lord, nan po nga nach popod, sa kamelala Lord, mang sam blueprint what your God, masang remwi, aban pass down blessing, ong night sarikan, ong generation kan o God, kalangan ng komoy, kumbang kawasak na nach malial, na nach mongyong, ach popod pang mamaularan kor kamoy. We give you praise, we give you honor. In Jesus' name. Amen. 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 Kapag coach. Okay. Okay. Glory to Jesus. So, welcome Karusya mga pachan tauta. Okay. Yang kumail mga pachan tauta kan. Ibil kaping kiyang coach. Maurinay pot. Mapil mimi. Bikailan ang tatawakan. Kalong kemasan ng coach. Okay. Wasa makamiya. Bil kan kapakap kiray lakan makukosali. Kalkalok sali. Amen. Iyo sa may pilman kakilakaking kichechel ka partner nan isang chocho. Kaya kate pakawuti sa ng partner mapiliyo makit kemasa ng coach katarala. Olo makit kemasa ng coach katarala. Uya katayo ang kamuyong ngoy. So, welcome Chokoros. Tami mong watong kichel nan marayan ranach. Kayo kakakinchingiti ron puk. Sang nang pukan osaya payo wano. Pukan osaya payo wano. Tana, my people are destroyed. Okay, kau na mamamasa ni wasa. Okay, nayaramasakan raola. Okay, tana, because of lack of knowledge. Pwede yaray socha wewe. Nayaramasakan ola pwede yaray socha wewe. Kay tisa nga siya tana, because they have rejected knowledge. Kichail makin reject. Kichail makin soik. Kichail na sola memelelo. Ari, Tamay maniw kiyang kichayl ranwach kasang palan kichaylan wewe ki wekpeseng. Wekpeseng and all o li. Okay? We are designed differently. Mia achayl at nanachayl kapik tama coach wiyang kichayl wekpeseng. Aripang ko saya ya wekpeseng kan o tama masanan coach masani weke kichan kak wewe ki makicha wewe ki may wewe ki anay po tame waksang yalale. Okay, may pot wewe ki may bilwak sangi. Asas Japan, ach expectation ang naman. So Japan kiyang kich nan kahapan. So Japan kiyang kich nan pingiping. Okay? Pwede akay pa kichamat matawat ang ngoy banta kicha kich. Nanach mamorang popot. So ang kan may tuwacha
ikelay lale songkan me yasa ay kasippo me pilay po ten yang songo. May ipichika ng ma imaunan ma at wacha ay expectation no ipil kasip may po ten bilyang. Oriyan so mes chokin kak yang wiyate kay tekini area me a strength lale a kelay lale ang ya ikin pil chachki. Tuwacha iklang keme a weakness mo. Utani ko sampal pa kachanane osame olo waksang liyo. Okay. So kayo ibanintak changklang wakpasangan kokon. Emotional difference. Okay? Wakpasangan ya among mentak kokon emotion. Okay. All okay banda. Men want to do okay tama all can mau kuya. All can value te all can ima kung kasampalang all tama aral pukote tama rakan wiya. Men value what they do. Makabangklang ola kan pilpan koy panayray pil kosaya rakan parang kosaya me pitata aral totok pitata songkan marakan wiwiya. I momon kasalapan me ola man mo. Okay, chay su chaka kisang rail tak chay su chaka kintame all su chaka sampal kite all ter tato kapanchaman ay so me atami if irapakaw si isang ng Garden of Eden. Okay, kauno masa niyang atam pukaw ko yang ponatam aray niyaw kalokolok mo ko yang ponol tama pang wiya apang sweat putawa pang kereti apang tatok. Okay, anol puko tatok. Ari all makasalita me olaman. Ekin tatok, ekin provide. Okay, o karata all maya kolari tatok. Tatok ero asayar me tatok kapang paycheck asayar mga puko apan tatok apan provide for the family. Ang renolo, that's it. Is a man. Okay, makasalita identify tete kasalita rolling na iyo laman. Okay, tatok, kakpay nim, diba, Pompey, chelken kilang Pompey, na ang koton Pwopwoud tape, iyo laman, miya na kod, miya na sakaw, miya na puik, o laman, makabanso nga tagan ya, ngoy, niya sa me, tuwacha, intangay papa no na me, men Pwopwoud, okay, kin automatic nan mata-mataong papa nono te response ang papa nono. Yeyo olaman match miyama pui kasalapan me all. Okay, maxin mana kapman me icha aliklikang seliyo pang koton Pwopwoud evil kin kapal. Okay? Ari kamelele me mo nan generation match miya wakila pui ki ay sawach ibanta me money apo still na child mindset kamen nom sari ang pautiki aramasaman mekakpen kacheta te apali. Okay, na ipaninta ki child papa nono kan. Ikamelele me makowa papa nono rongorong kamen nom sari niya so mapang Pwopwoud nom sari imakapana sa kakapaliyok. Okay? Ay kamelele makaiteken intention ng papa nono na pot kita ko wato yung pilapapali. So, utang ka ma kakapaliyok etatok miya waras tosa, miya numayo, ang makchal miminan sa plikia. Okay? Pompey, miya sapwe, kakacheta me coach. Okay, pwede kairo-iro, tatama kakilang lango, makasaleta olaman mo. Okay? Kasalapan me olaman. Chaman me, ay so me coach kapagata Garden of Eden, we are responsibility yo, pukoyo wakapuko ki atam. Atam olaman. Apang pukoki, apapali, gardeno, machualo. Okay? So, all lines of chorus, they are identified with that role. Imo manol, ima-revaluean mo. Ima kasalita Israel. Okay? Tama rakin wiya. Men value what they do. Tama rawiya. Okay? Akichay li. Okay? Women want to be, the women value who they see themselves to be. Okay, okay pa kachay site mimilala, apuin makchel valuean, tama kachay klang laklang, me pang wiyata kasalita is kachay li. Okay, iwak pasangan all tama mau kuwiya, li tama kachay klang, me women value who they see themselves to be. Okay,
Imaman iwak pasangan kichail ololi. Ibang kaitiyang menta so kayo mo kan kakcha sa cha emotional difference. Koryaw chabang kilang ya acha submission o love. Uba o limpak. Ya wak pasangi. Uba o limpak. Ya mamanola kilang. Ya mamanliya kilang. Nanerya. Okay? Makinin kichel kaskul kiyar main week. Kamela makarayang na chay kaskul ko pon koto. Kichel koskosaya. Nampuka nepso sira laut limaw. Ira chiki riya isak kayo lal riya isak tuwaw. Okay, wasama koskosaya kasalapan ya design and marriage. Okay, olaman aban bakonga pot liaman aban wow nikiya pot. Okay, olo kasalayang kichel tuwan Christ. Moman Christ pakpaka church. Liyo kasalayang kichel moman church akin wow nikita uba Christ. Okay, so husband loves his wife as Christ loved the church and gave himself for it. Ang submission the uba the limpak o laman wrong mau. O kaskula based on maka make ikos ko saya pagkata confused ki. Ikos ko sayang mapopod. Makasay kin siya popod ka nga coach. Wrong ka na yung pwede uya preparation mau anguk. Okay. So, olo, pampakpaka poto, nintuan achay lasa puksaraw masa ni Christ, momon Christ akan pakpaka church. Okay? Chay mo kasaya ko to, Christ siya kan uya kawa church pa kayo. Makichay pil, kukola sangos, sola kapakapangi, sola ewangi, okay? Christ siya kan koto wakwaki kichay, taitingang kichay, pakpakaya. Kana na pakpakaya. Ay, gani mo attitude in Christ mo. Koy pak, may nihibil mo attitude na child pot mo. What yung child ang pakpakay lang. So, rasyo kung what yung child. Ap na child matamata, koy pak child kiniting. Okay, force. Wag child anano wiyama. Okay. Kahit ni mo man Christ mo kanin. So, child ang kaskul sang tama puksaraw masa ni Christ and the church. Church and Christ. Okay, so olaman pakpaka ang pot ni moman Christ pakpaka kichay sa ulangkan. Amen. Wives that can submit to the husband who loves her. Okay, kichay lipo pot kan. Kichay panupa achay pot kan. Kasalapan limpak makchay kiyang achay pot. Makenta makapakpaka ang pot tapos submit ang pot, that's lie. All kinaleti limpak sang rena pot, ni kasalaba mga pot, upa, wawniki, that's love to the husband. Limpak me, ang pot sa chanane, all, rasya tuwachak chay lim, moved by affection and feelings and words. All, rasya chayang tuwachak chay makinanana, ran repeatedly tang kachay, ka masamaw, ipakpakayuk, okay? Utang ka palwaramaw, utan mama, li song ko pon mi na child design na child being ka child manana. All makawaw ni kiyang po tampo tasa makapakpaka. Amen. Pwede kayo uya command yo sang ren kaw na makichapanupa at chapot. Okay? To the same measure, a man can model his love for his wife after Christ's own love for the church. So, may kasayayar ni Chapi. Kakakpraway ko, watak na napisos limaw, riyay sa kayo, lel, riyay sa tuwaw. Okay. Kasang palang kitsa mga kinin, pag lang, melalo, pil ko kairtan kitsa popot, katsukak, saan karas require kairta. Asola manaman. Kasyukak submit, kasyukak ko tacha upay ay pot may socha miya kasaulikilik yung miya. Or kareta song ka koros pweki olakin miya na child popot, processing the child and koirta na child mamauran popot that can take time. Pipanintaway makitsako takotoki likisang Christ, likisang mamaurang Christ, likisang asa Christ, imakareta apal. Okay? Itay banta kumapal. Niyay so makrais so chapasa neta more kakakintang ang poto match makamak song wiya umuri ka pilsolar ma ko ang pot.
Kapureto sangkan menakiaro ko pil. Lingar nga rosolar pil mako ang ampot. Ari ren Christ kalep me kak mak kak potilong. Okay, pwede kagin si chaman mak pak chocho. Ap ya kacha panampang ko kapakapang kauno makas chamak. Am kapakapakan si chabang ko si chabang korongan niya mong yung ay so mak. Ari makareta Christ ren Christ kalep making kak sawa sa ikichan kitiya chamor pak mak ichar kila chon meche pwe kita for the sake of pakuman kakwiya limlim pakpana kakair takoway okay ren Christ na chon meche koros kaktiarokre amen Christ chon meche kila song chocho pwe kita pakpakayuk pakpakaya Christ lipalipta pwe kia pakpakayuk pakpakaya song koros na kiyar may talaung sakpa pwe kita mata-mata waki tekilikilang amor o ay more acha mamore na sawach ay tegene ang acha para koy manakier nan moin Jesus Christ no kelang lar kelang me karos magchel bang ko turu painta okay wow praise the Lord so iyay kapakapipil kakela kakan kichan kakan so karos chama-chaman uba o limpak yamoman all kelang uba o limpak yamoman liya kelang uba o limpak kaya kata ang kakila kakichay liyakan uba ang pot respect them submit to them okay akabang kakosa ekin ay so magchakan wiya songka ay so magchakan submit to one another ta aman na data ngoy okay maikin ya uba submit ang ay pot wawniki ime kay tekin ay puko tame abanut wiya to nya we making klang ekin loosen up ekin kamu charak yata mong yong so ang kan makin chang ime kun wiya ekin loosen up kay tekin iwi wiya intentionally and loosen up kay tenay puko mo api panintawe testimony yo mame imo ikak share ay so me sa chapin popota palilaut sa upana sa mamaurang kauno even before we got married sa mamaurang kauno okay apa so me sa popota ipilmen pang popot pweki kilang this is not the way I was expecting okay pweki power trip mancha wiwiya imakareta imen kakelakang chama kapang wiwiya mampot wiwiya it's the lie of the enemy mabang slowly burning okay pang wiya kalkaluk sinyayo lautila nan pot mamoran popoto oritame wiya ipil rapaki sawas renis may kilang tang okay may iat may rama maurang kauno ipil kilang popot kap ap maurang popoto tanikun watakala pinakap mana kalangan kiyang kocha maur pwe maur lalato ranwach pot mesanger iat may tuwachas submit me mong yung submit me an kiyo ichukin kelang nanay panay it's new to me ari iat mair ngoy takre yamo manakak kin submit ang po to tuwa mo pongoy pilmiya yanan miya me coach may man wiya may pot ka nga as chukin men yang paranki men imang kola okay pongoy outgoing I pot we're very different ngoy I pot introvert ang ngoy isangan me outspoken kakula ng public peren ko mo ay potus utso okay ari kaiten weakness yo mo ari kich popota it's we perfectly match okay pwede sa kak fulfill one another ari ang ya it's frustrating in the beginning kapalang yan ni chapyo kawait mesarapeno kiyang ya icha mehentayang yan stop mitang ang pot may submit ang ay po, di lama making submit ang. Ay, moment we pa submit ko, out of line. As, yung matamatawa may submit ang kay taking submit ang mo kanan. Hariyan so may kawait kanya may pa submit ang ay po. Kiyang yan ang pukan Ruth. Commitment me Ruth wiyang as mother-in-law. Wow, that's commitment me Ruth wiyataw. Tuwe cha commitment makaganwiyata ang pot niyan sa makuma tie the knot ay sa makuma kopopot lao tamen tayo nga mother-in-law naramas wasame coach
Tame mau pilban root putan submitang liyo. Totally. Pilelaban wasaban melaya pilban melaya. Whoa. Ang yaw tane kiyang ya yan purala. Ikapakap kiyang kauno sang kiyang kauno po sang kaisay ko na pata. Yan kisang re kiyang renay pod. Okay, submit to 100%. Di siya masarapin ng tayo makakak-submit ang po to 100%. Ko kapakap ko pang ngayon sa raw me pang reaching at tatame close. I post siya wewaki it took years. Kaya we may eu submit eu area may panota siya testify me Pilipi po sangkoy. Puyo me pitatay panalan na monikoros na account kamela ipang kilapan na ay poto na account na bank. Pain miyan na. Na withdraw na koros katar lang ala pompe. Iwan na so siya eu pa na nach mamorang popod. Okay, aman siya wiya sinsila sa lama sa kak save sa chokak pwede kita sa so siya eu pa na. Niya so me ikapakap kiyang kauno po kamata ko nga imong yung aputani. Mark the word. And so masarapin ng tangya na submit ang ay po 100%. Okay? Yang kilang nanerya na imamaur koros ay na submit ang ay po. Tupa ay po. Ay po tanane imen wiya mga natch panaynay. Po sa mga riyaw, ipin miya ngay ay. Okay? Ari ay so may chapta wiya, it took years. Ay po sa siya wewe kiyap. Ngoy pangkan rokla mapaninta, or mapaninta. Chapang wiyama, ipang pungki. Okay, puyo may kulati isang nikaway te iso. Chapang nuwang ay po. Pilipil may wiyata akak koskich, akak sapong, ngayon sa raupan chapta kaskuli kich. Kahit ngoy may pa nuwang ay po. Sa chapang nuka pa na peke pa na anis mapong. I learned that part. Ariyan so ko ipaninta you can share tame ay tano matamataw. Ay share ngo kay teken pang wakit plano. Manaleta, maso siya manaleta, ipilpan submitang. Man ko it took years, apo kilang ko siya wakit at more. You can rock lang ay kin song kapag kiyang kauno pa iyo kawit masarapin ng kay teken ko mapampeki. Kay tenampungan po ita. May tanging saraw mapang kaskuli. Ama mamaurum popot. Ma so ngayon makumasok siya pong kapana kapag kaya ngayon saraw yan to ka mauran ng pot. Glory to Jesus. It changed. Iyay kailangan tapuan so koras ikan mataway kaninta. Kasyupakpakay panaynay. So pong. Pwede sabihin pa na ng pungat coach wakit may kilang song laut ma-change na nach mamauran popod. So iko sampalpan may man ko saya ka mapit submission. This is very much for us, my sisters, ang riyay sarapin kan. Okay? Makachapam. Pay kong tama coach masani kachan. Upa at chapot. Ay panintaw. Kachamchaman chay ko saya pil last week nang pukan kachay ko saya nang pukan pitcher. Kaskasali yung kitsa. Kayong pitcher kaskasali yung kitsa. Maampod pilso siya mamaur ka kauno. Non-believer. Makuha sa kamamaurang kauno. Ampod sa igin siya sa kauno. At wiyawiyakan. Mamauran pong mon silangan coach. Mapan patakong ride. Kasya na patak. Pakcho siya yung may kailangan tapil na na maur. Ikin tatawang kamasa ng coach pa yan kopong. Ang sa makatatang kamasa ng coach and kopong mauri na ramasaman niyang wrong heart, imekan wiyakan wato condemnation. Okay? Ichikita lalangay kailangan may imapungan mo. Okay, may po yami ko chay kotang masa ng coach apay mong yung ay lingar ngarayap melang coat masa ng coach. Ay, that's wrong. Okay, kichas chokak chamachaman masa ng coach limpakan coach. Kasi chokak lingar ngarakap melan. Kataraway masa ng coach kampo. Tama kamiyar lalew. Kamelan. Chachin tayong lapame. Esuwata ko mamaw. Yech masa ng toko. Kapoy kita. Kamat matawa mo ko mamaw. Praise the Lord. So, icha magchana nagchan. Wiya. Okay. Kichakak. Sang-sang kiyang kauno. Lukwar kiyang kauno. O mamawr ka masa ng coach na chan maur. Pweki. Ang mamawrin makalakala. Mamawr pungo. Imaban. Wakit. Toka. Mauran ng pot. Chama-chaman. So, cha aramasaman man kupung and
wakit maura naramas. Yei ikaw no kaleo. So is ko is ngay mabansong and change ama naramas. Ama acha mamor yei mamor ka maur makalakal mauran Christ. Pen naramaso pen nganen coach mapanto ka maunas apanat mair. Okay, so makachapta ko sampal kiyang pot ang pot pang kasampal kino. Makowa olo li mimima all makakasampal kiyang pot ang pot pang kasampal kino. Li makakasampal kiyang pot ang pot pang kasampal kino. Amen. Ikameleme ang yan sa iking kaskasik sang renay pot. Uyang yama. Okay pa kay mokit kan porta kachik. Pwede kita ikasik mekot sang renay pot ay pot siya pilpachong ay sa watchay pangkilang ng social media. Kakilang atala ko kilala rason kan may raw ya. Kapil pira na namong yung pagkakasik mo ang potong ya. Amen. Maria will create me coach Mia come pa social media Mia kaswat palaud. Okay? Pwede kakilangan mo ka mention. I wish marriage to each lato ko. I wish I post ikalap ka lang sangan post ko on Facebook. Akin kain sa iswatangay mo yung kay teken ang it's not toward me. Akin hitay mo yung pwede ipil kasik makachailan ter compare at child maurang amanaramas. Those are just moments. Moments where I take a video or picture that I'll post. But what's really happening behind the door? Is it always sweet? Is it always good? Roses are flying and all that. Mag-checking kasi ko? No. We can put us down. Karayang ko kakilang. Oh, I photo is not enough in this area. I wish me yang wiya tame lapo ko wiya. I wish me imiwasan tato ko rosan pakatarto. Hey, praise the Lord. Okay, shelter, compare. Apsong koros makapatpatagatin na mauran po pot, kauno, bilban po coach masani. Okay, sa tama ko patagati ka bantolong. Chapu ko, icha magcha, kapkapayata. Baikong masanan ko, chaka bangklang. Bangkotongo. Praise the Lord. Amen. Okay, so check ko sa yaya, emotional differences, submission and love, match kita bangklang our needs. Ya acha ananakan. Okay, different by design. Wekpeseng ni momen ko cha wiyay kichata. Kay teken yata no insanam kay teken insanay. Wekpeseng. Okay. Praise the Lord. So our needs different by design. Ibang ko sa ya ananen all. Ya ananen all. O more cook chevan tawti sample live kichelan pampil kosaya na oma naman ito krena po tame ya anan kay chamchaman kay dinananen shopping panan me pay ng po kalep kay charala according to the word of God akay kichel kakanan mabiligi sang masanan coach up kapinga coach pweki kauno mo itang kichan rong masanan coach match o en kakaskulikin kicha tamak siya na no wiya me sapol makupura ang achapopod. Okay. Man needs a woman to understand that he is compelled and fulfilled by his God given role to work. Yakis kasi yung mamapitata emotional difference so all they value what they do. Anana nol kicha li kicha nana asa me all pukayo given role to work. Principal yo mesang ren coach apan fulfill na na more. All identify to all can men and so chorus feel respected, feel acknowledged, irail feel appreciated niya so makawaw ni kiyo o acknowledge tama raw yaw. Okay? Sangan tatok tama rakin kache te yak tatok ipaninta arail role and tatok. Ola kan utang kin peren ko kasaya ima kasaleta ma iola man kapanrong ka kasaya tatok ka ba. Kasaya song kan me pwede tatoko kasaleta me he's a man. He is good at it. Are ano la nano kicha li me pautikiolo ko. Okay? Acknowledge that. Acknowledge, appreciate that. Okay, kasaliyang wala, oh wow, you're a hardworking man. Kailangan na ukang can provide ang chapanay-nay.
Acknowledge them. Kailangan nong rail. Appreciate. Kasaliang olo maka peraniki ka kasampaliki. Okay? Moman yasame kakakon sang reo ang po tang so me mia back me pela child po kan kasik kichailan icharike peraniki o appreciate them tamarawiya. Okay? Kichaili kalap complain back chocho put them down so chay charki ong rail suchay charki yo appreciate ya one marawiyang kichayla sa family. Aribanintawe me all iyewa role te wang kisang kichay tatok wiya kison kapikapik me mimereray. They design to work. Prong kaprela kauno kapikata tam kidinan much walaniten pweki yaban work. Ime pan napapali. Ime pan take responsibility o mimirea. Kay pilniara pa ko sang nan gardeno epil koyang renatam me epan to talk. Okay? Kareta ang at sapot kan kichana ne oso. Lang olaman me sucha to talk. Suchakin amo. Suchakin kon miss out me coach. Miss out po kaya feel like me socha we kapkapayata a role te apuko ong apanaynay. Kareta utanol ay so koros arail mimire rail me irail pan we me coach. Amen. Okay. Every man needs a wife who is there to share part of himself. All korusya anane apot te anane liyach. Okay, we're not there. All koros anane apot and we are kison. Okay, share part of himself. Ibanintawa yan. So coach ng Genesis Riyaw, coach kapagata atam nak, masa intayang atam. Okay, so siya ko nang ola chen kalkalep, anane sa wasapa. So meaning me olo so siya kakalep. All koros anane sa wasapa rin. Me singkal me puksaraw masa ni it's a gift. Kisakis yo mo kinin. Okay, kisakis yo maka sucha popot ka singkal, pwede kita kakakpaweti inang and inangan me popot kalep kakwiya. Okay, maka singkal wat ka kakakpaweti inang o kisakis yo sang ren kaunonguk. Okay, Paul pil ko saya maka sucha kak miya burning desire in you akananakan popota. Okay, so korporeto. So all korosanane partner and okay, wiyakiso. The share, the sawasa. Okay, kuma connected. Nan sawaska tame all anane liyaman a faithful companion. Okay, nan Proverbs. Kula nang pukan lapimbatak ralaw silisa kayo, ira chikichik. Lapimbatak silisa kayo, ira chikichik isa kayo. Okay, tana. Apot kinliki ariyasocha pan sa momola. Apot kinliki. Okay, all anane likilik watch and sang ren apot. Faithful companion. Kakakliki ampot. Nan lapimpatak silisa kayo, wala chiki isa kayo. Okay. Cheyenne, if you can help me, ko kan type long run po. Okay. So Proverbs 31:11. Pwede koros rangkakalit. Yeah. Thank you, sister. Koryaw, all anane, okay, an enjoyable companion. Oh, nepane enjoyable. Okay, chaglan ang pukan punto yatame. Eko sayanan. Proverbs 25:24. Lapimbatak riyaisak lemaw riyaisak tayo. Tana. Kausan pon palanganium. Wrong wow. Kausan pon palanganium. Palanganium mausang Mimi ren li popot lokaya chocho man naniyo. Utali bil wat patakbay nanan. Kiyang yay pil kilangat tawasa ko may more puya mimi lale. Amen. Ar makapilken wanter na entatana kausan pon palanganium. Moy na child pot kan kay den ra kausan pon palanganium. Moy rokola cha tataka to pantan puroto. Moy rokola uya mo might selen mo naman ar ora puro to ay so me
kapan may rapete papasara porto cha na nawan layon. Okay, porto cha ngringer. Uy, so all pilanane enjoyable companion. Okay? Enjoy one another. Peren kiyama naman. Kahit ngir-ngiranga man naman. Porto cha marang. Mancha ni may isang marang. Kola tatawa ko. Pura to cha nanawan marang. Repiok marang. Sang ren kichay li. Ari, wasa ka sa liyang kichay. Proverbs 25:24. Tana kausan pon palangan ni mo yung mausang ni ren li popot lo kaya chocho man na niyo. Karitay kakela ka kichay liyakan. All klang rakola tato ko puro to rakasik. Okay, rakasik mo yo kasik domestic wasa numa child ka we are wasa supposed to be safety kapan safe, supposed to be enjoyable, supposed to be a place of peace. Are nasong siya matawan sa marakola tato ko pangata ka so sa tama rebel face wasan tato. When put down already by co-workers that the bill customer the should bill any kind of job they do. Okay, rakasik marang protong kichel ni mo child ka, rapur kito wasayo marakakammal. Wasayo marakakan kapapol. Wasayo marapang porto apot paninta. Oh, kalangan ang wuk taka welcome taka palit taka peranong pwe kita. Your husband is home. But many times a child po kan socha alit isangan respect isangan kokon at isangan nanana sang ren kichai liyakan. Okay? So may melangkas ko sa yung child koros. Ano lanan? Li, rong mau po kichailan. Kakchop ta apply ang nanachild mamauran po po. Ola kan, repila nane, okay, what they need a wife, a friend. Kampa ka pa. Okay, nan, Proverbs 17:17. Kakakulawatak lapin patake sa kisu, tana. Kampa ka pa kan, ken kasaleta ar limpak ay so koros. Yaka cha pa na miya kampa ka pam, maso cha sa wasayuk niya sa wapan. Amen. Na child pot kan pilanane friend. You mean din tao ma the domestic house man numa child ka man numa man wiya wasayo ma sucha kita papol sucha kita kokonen friendship klang kokonen company kokonen kampakapao makumakak share sangkan kumakak pereperan pana kumakak kaskasay wasayo maka feel like you're part of it. Ka feel like mamiyama connection. Pil sangan kakano popo chocho wiya popo tan sa watch mesocha connection. Okay? It's just an application. Ya application en kasular men milala kanana milala po kita miano masari ya kumakopopoter papa nono asayar tuacha ama mimi panawa wiyalar pukoyo the applicated to kasi kak may isang pwede mama. Okay, man kumapaintara ma mortgage yo ni mamayo kapang may sangaya mo mamamila ng paypan sangan reason koy. Okay, ama loan chocho lara ibang may sangay ibang kalip lapain loan ka. Ay, akaktiran reason yo makaniki kasi say ko pag child na minanamar ka. Anan bonpay. Okay, makasyukak may isang pwe kita eskas palilaut chay suwat kiyang a child papa nono pwe ki rakota partisang yo panay na yo pakita. Ale met sa pan may pasang tame pang wiyawi. Sangan reason chocho kareta ako sampal na namamauran popot and Mia sense of friendship. Okay? Ang poto kumaan company. Kumapan niyo, kumapan friend. Friend mapang kumpung ka pa na nan Genesis riyawi sa kalume kasayayar pil ni Chapio olo, okay? A man needs a helper. Anane son sawas. Son sawas sa kay degan pinsan ng bilata. Coach kasanete me liyo, coach kito liyo renatam, pwede yatam so chakakalkaleo. Atam anane son sawas. Riyay pinakap ko, ay nono ko, kamuyongoy, puksaraw masani magchawiya, son sawas, o nga chapot. Katemen kaun. Katemen kaun ang pot, puwi makawiya son sawas o ang pot. Apil puksaraw masani yang a child pot kan, tawala kan, miya sa polmang coach masa nong rail. Rasyapan na BUC,
responsibility ma coach ki yang rai rabam pak kecil or yamoman limpak yamoman coach akan pak chisa sa kasaliang kecil pak momotso pak sa polmakan asyokan wachi rai asyokan abuse rai asyokan sangan attitude me kecailan takin kilkilang tabil ko kay tosang laleang na child popot kapag coach po mas mo iyay kapag na child mauran mas magchay kakilang lakilang o child para-paran kiyan sa watch wakilaw limpakan coach me kiyang child chay mata-matawa me ang ya tonpe ichikita ichamchaman mo ni sampa reisa kain sawo ikinintayang ay nono amanayan timautanis. So chutaulul pa niyang popo. Tapos sari, sampar, intama sampar isak te isakeo. Ayan tiyo tanin, chingitinan pukyo. Potanaran may pampayan mamiyang bangko te pakiya, abang kasaletak sininchingo. May intasang nanawaya may socha manyang popo. Tama utan pil kamasakyan niya so may saikin siya popot niya sir kukota domestic violence. Ay paano na siya kumpay, marang. Apil marang ko inanay sa kanakan because ay kamatakan words, lokaya. Or isang kay may rapil kan exchange words nan ara popo ti charcha socha pa market socha nekik apil kamatak sang kay quality niya chikichiko kota. Ikan wrong. Okay? At mepitata li olo wachi liyo ikilang nanay panaynay domestic violence. Pay. Or yang yaw tani matamatawa, is this how marriage is? Iumaman popot ma? Iso chapilmen yang popot ma? Imaw yata mo manol kamakamali sa chorus nan popot? O pil up li changa. Panay ko lapak ma kapureto or yang yaw tani chiktak lang ngayar masak yang popot. Kapin ki yang coach. Okay, pwede mamauran popot mautang coach kapakatang kachay. It's supposed to be a inanan kaparan. Inanan kaparan o yaw sangren kahuno. Okay. Kay tisang, every man needs a good sexual partner in marriage. Anananol yo mak walak lang nan Proverbs 5:19b. Okay, pang wata ko ang kitsa. Nan labim pata karalaut limaw ira chik asak tuaw b. Uti chan b. Okay, pues mia A, B, C, nanaraw. Aribang wata kong kitchan ni Bia, tana. Kasalel and kainsa na mawiyuk. Okay? So, a man needs a good sexual partner in marriage. Tana, kasalel and kainsa na mawiyuk. Nalo kayan, YNLT yo, tana. Let her breast satisfy you always. Titikan and kaichariyuk ain sa koros. Okay? And satisfy you. So satisfy, lapin lo kaya satisfy wewe ki miya me coach mesocha kay unsakre. Miya me coach mesocha unsakre na ipot. Ama naman teach mapang kak satisfy one another. Mapang kaicharila mapang lel tama sa ananyo. Okay? Apang kusang re na ipot, apang kusang re ang re na ipot. So amplify it and let her bosom satisfy you all the time. Amen? So, just what kachailan ko sa iya. Iyaw anananol. So, last week na nang sa magchaitaw tisang live is sherang yata no kich meluwa tiko sa sherang kich. Papain kich menasa. Nanacha sa me iyaw witingin chapel kin kawela maura naramas koras me socha wewe. So, lack of knowledge imanano sayak chaychap kita o saya payo wano. My people perish because of lack of knowledge. Isma kan recheck knowledge o pilpeng kachay. Or makchay sucha pa men wewe kita me melalo. Imakchay pang uya chay more pang kan perti. Ya me melalo te ya kasampalan kachaylan wewe. Okay, ariyaw kisama. Ya nana wewe ki ya anana na ipot. Ipot anana wewe ki ya ayanan kan. Sa nana sa nasa. Okay, kakakwaran kistosa akasosa operate stosa. Ya kacha pa ng pantay talong stosa yo pamantin therapy bukasosa therapy. Okay? Ikakakpiluya po pot kaya ang poten up kasosa operate nan marriage. Ari cha me pang wiya kachik ima pang wiya sucha kain sa namawon po poten.
Ari ima ko ya kapil kilangan naman ko kas kaselelki kamencha na mapopoten tuwe chamo pwe kita amo kasyo alialeti tame utan kosantiang popote wananiki. Amen. So kichay liakan tame more share last week ko. Okay? Niyan sa may pilitak renay pote ya tame kananane sang rey pwen satisfy i. Okay? Ari pilay po kasi ang yasang riyaw kami lang sang chocho. But two most important tangi, respect or sex. Okay? May coach may sucha pa nakiakla po checking songan man nakila nan marain nan church sucha man kin kasaya may pitatan wenti pa na popot songkan ay makareta mga yang chepelan pichi kichel wiya mamaliki chan pasan coach te covering covenant makauno kipa na kichelananiki. Okay? So lang chocho divorce. That's not the will of God. Kahit yung kupuran coach, magkanta ka so lang, akap mo isang ampod. Pugsaramasan ni tama coach, kipa na kater kawela. Ola po ka kosang nita, socha wewe. Lack of knowledge. Okay? So, kachay liakan, okay? Kamelele, makamuyongay, kachay design, iyanana na chapod, kachay will satisfy them. Eh? Wow. Kasalalan kainsa na mawi yu kainsa okoros. Amen. Kowe maban fulfill this need. Ang pot su chapanale sanga kiswasa. Ko maban fulfill anan watch ren ang pot. Okay, anana kanen kichay li. Our needs different by design. Pila chela nana kan waksang poya kita momangko chaka ping kichelta. Kichay liyakan kakakwala watak nan Proverbs nan lapimpatak silisa kayo riyaysak silu. Okay, yi last match kanin. Lapimpatak silisa kayo riyaysak silu. Tana. Okay. Apot all intent man, yayi yaman me lapalap and kanimo. Okay. Kichay li ka feel protected, ka feel safe, kichay lanane liter. Okay, chalanane meban lead meban son kachangay kichailway. Bakchocho o ewiya principle yo kasantis yo sang ren kauno. Bakchocho iminta mama in society tamak chel kwarta pilalamech mechocho li mawiya li lead based on maliyo to talk, liyo makacheta, liyo mamomo, li step up matamatawa pa. That's a socho wiya kupuran coach. Kauno kasaneti me a child pot kan, me ban, ola kan, me ban, lead a family, the head of the household. Okay, lead. Ipanagis ka wewe, wekpeseng lead, pwede kaya koy back na na child, wewe te, momo na child, a child wewe sopong. Na a child wewe ay so korosan kusang nan masa ng coach, tama masa ng coach, masa ni. Lead, kay teken boss, kay teken kakaon. Okay? Wekpeseng okay, lead wewe kay teken kapanintang lapat kay teken ipanotachan tayang iPod panintayang yo wiya ma. So lead aramas melito can take the step. I can set model. I can set example. Imo man litan mo. Okay? So may panintate the man of the house. Papa nimo. Tame papa nimo pan wiwiya. Ime pilpangko tiyang don nono o seriko. Ang sa watch machocho papa nim absent. So cha wiwiya me coach may paninta absent din mamaurang kauno. Lima wiya mamaurang kauno. Okay? Api pantayang be careful. So cha wewe ke makoma wiya kakao na naman. That's not the will of God. Imak checkos ko saya kapio under pan submission and love. Ay so koros ang pukas submit ang both. Okay? Pos the inta men count ay so koros retatongki aray authority. Tatongki aray lisaropin metanangoy ma-count. Liter ako sampalang kitsa liter ay so koros kilkilang tama kamaupan at child panaynay. Tama kamaupan puinachpon. Okay? Kay teken siya matamatawa me ime count. Okay? Pilan so chorus na sense of leadership na mimirena child poet te mga na child panay na yaya child poet kan
Es Japan songan makaiten lead kaite kinan so chorus I. Pause makin wiyamo. Te kokonan men kaun ma so chorus ngoy. Lead ang so chorus apan mata wa we. Kicha. Okay? This is another part and lesson magchay bangkas kul ka sampalen pa na me so Japan mata wa chang ngoy apan so chorus include, share, kapachayang ang poten yang mimilala. Okay, it's not about I do this, I do that, I go there. It's about we do this. Include ang pot lala. Okay. Men kaun, okay, di ba ninta matamataon boss, authority, okay? Ang sa chorus kamatmatawa ka asa, I know how it is done. No, leaders can matamatawa show them how to make it done. Includes, makan korusya, you are included. So ang tama kumakak koros patch ko panalala. Okay? So iman kakilakakin ang kichay li, ang achaylanan, kichay kin anane. So we, every woman needs a leader. Kichay leader. Chalanana mabansa wasay kichay lilit kichay koway masain sa lang kichay makas ko saya tuwan makakulawatak nan Proverbs 31 upon kola. Okay? Kas ko saya wasaw tuwan a noble woman. Arman tama po tolintant man so klang ta so meaning me ola liyo klang tang olo olo is a man of responsibility. Okay? Miya puko sainsal me iola man me is a well man. Meliyo kakapanga. Okay. Kichay li pilanane, yung kasayar ng kapan, security. Okay. Kan kokonen feel safe. Kan kokonen, socha kokonen dar, socha kokonen, pwede ka asa, kaliki asa mang poto, ang poto, creator, yata no, environment na namapopot, na namapanaynay, ka feel secure lala. Kosilo ka giver understanding. Okay? Ikamela makichay liyakan ang so chorus makichay kan men and kichay weki. Okay? It's not about okay pa kichay kan matamatawat ngoy pa matamatawa me you mau ke clarity. You mau kicha yan understand what is going on. Okay pa kasya na yan yang be part of something. Apo men imanala clarity yo imanala we to sang renay boat tama wiyawi. Ikamela me ye wanan makichay li aniki kichay ken men and miya we ko yang kichay. Give respect. Okay? Kichay pilken anane respect sang rena child boat kan. Assign sa lang child ng same scripture ng Proverbs 31:10-11. Okay, apo 11 no, ipang watakang kichata no. Apot kin liki or yesocha pan sa mama. Tanali popot makayo kayak man, kasampalasang, so ipang watak isak ko ti isakyo. Tana, li popot makayo kayak man, kasampal sang tsakay kasampalakan, puyatuan non apalentiar aman metuwe chamech. Pot kin liki ariya socha pan sa mamala. Amen? So himekas kasi yang kachayl ni achayl tamak chayl aleti sang rena chayl pot as a sense of respect. Okay, chayl li makayon kin men rongasang rena chayl pot kan. Okay? Ren appreciate, ren comment kachayl, comment magchayl song kan magchayl wiwiya, kachayl mina na chaylanan magchayl kan men rong sang rena chayl pot kan. Kaping panamuya li mauman, kaping panamuya li aman melalapach. Kamasamaw, okay, kaporsak, kalangan nanguk, kisin little words ka chorus, can inspire mamauran popod. Amen? Tamayin ko isa sa may liyakan kanyang ko na ngoy kin minan mo. Na yay kayang kin kasi kang pot anan yung rem ang pot ang kin empower word ko en kung kusang reyang lang wasata na li popot na kayo kayak mang kasampal sang tsakay kasampalakanap yatuwe
no na palan tiar sangan li manage. Oh, eh? Ari, just imagine na ampod me kapangayuk tuwe chamo. Wanam kasampal. Apabila pal tiar sangan liyach may paut kiyach. Eh? That is a great kakay sa main tang kapilban. Lus sa liyaka. Wanam pilban. Pera na makaronga sang ampod. Okay? Ampod tanane miya nan sang rem. Kowe miya manan sang ren ampod. Okay? So kichay liyakan, I'm speaking to both men and women. Eh? Ya sama coachman kamau yala achal popod sang tamak chal mimir lale ong tam kupuran ko changay makchay losa anan me olaniki anan me lianiki kapanga coach. Okay, chal pa naman siya ngoy pang wiyay port kay teni pan ititungon tendin tayo ngay poton wiyang ya tame masa ng coach masanit no. Ang poto pampen wiya pukon me coach masa niyongi ang ngoy pang wiyay pukon me coach masa niyong ya. Ay mo man at siya pang kilang at ananaka apan fulfill. Amen? Chachiban tatang ke contamination. Okay, chachiban tatang contamination maintinta kowe wiya ititing kiyang poten wiya maboy puksaraw masa ni. No, that's wrong. Eh? Pain coach ban deal with your husband, deal with your wife. Amen. Okay. Kay tisang show her physically and tell her verbally how much you care. So, olakan, pan kasaleyang ang po na physically. Okay, tama physical. Opil verbally, ni kosoy. Okay, so numokit o ni kosoy. Olak lang na song, Song of Solomon, Eu Riyaw. Okay, na Song of Solomon, Eu Riyaw. Tanaw. Tanaw. Komken mechik wasak koros ni palwarayech, limpak me inanen yaw sang wine. Oh, praise the Lord. Okay? Komken mechik wasak koros ni palwarayech, limpak me inanen yaw sang wine. Arime kas kasaya ko wasa. Olakan, kabang kasaleyang kich liyakan, okay, physically. Tana mechik, paleti, mechik masan, tamur. Okay, those are physical touch. Those are physical. May coach mamimin ng market. Arya kay pa ka ang kachay suchapin mo men no open ni sang ka po. Hey, that's out of line. Kachay kus kusaya masa ng coach. Okay, na masa ng kusaya titi. Kusaya mechik. Okay? Ari makan pon kasang palang kachay po makchay suchapan aletiana na kasang nanachay popot ay makareta the devil will lie to you. Kapan ang popot pan chapter perperen ki nan kasto. Okay? Ang popot pan chapter perperen ki nan telefono. So lahat that sense of supposed to be men and women creating that nan ang popot. Kaya supposed to be receiving that from each other. Once makichaso chapan apply song ka, ay mapangwiyat, the application will go to another thing. Kareta tepil makan mo inano makasuchapan kak fulfill anana kasang renang po to loli panentak kapang fulfill ren naman aramas churor. That's the lie of the enemy. Imakareta popo chocho wiya popo match up kachik. Okay, solar ko konen toke apa mo in kasin toke cha manpils sikanuk pa pangakanuk apa. Solar ko konen peren kitoke solar ko konen peren kupaleti kokonen mechik, kokonen kiski, okay? Makan po na palang kichecha na po, muman men why ape? No! Masa ng coach siya witang men why? Ang kichel ko Rusya. Masa ng coach ma. Okay? So, yung kakila kayuk. Ola kan, okay? Kich lipil ka nanane, kich ma kayo nanane affection. Okay, affection kay teken wente panaw. All arailanane wa kichay li kaiten wanti panaw. Resulto ima affection. Okay, mapilksin no tape. Ime ko sampal ko po verbal pilkos ko sa yaw li anane. Intayang kapingang pot. Okay, appreciate ang pot, acknowledge ang pot, li pilanane. Okay, arpili ko la icharmak mapilto pasang te piltatak te yawasa. Okay, kisin message kan.
Ong ay po dia sa mes choken non pikti longi. Ong ya, ay so mapan send toxin message ape, I love you more. Oh, make my day. Ekin patokati me ko chilaw tong ya. Ari yasa me song chocho, okay? Naman you can do your own way. Makakak according to the word, katen pe na maintinda. Song ta mapan apa-apali nurture kakairata mapopod. Pwede kita mapopod supposed to be fun, supposed to be healthy, kasampal ang mapopodan kailay pamaso ay panintaway machepelo pan kawela. Isyaman mo popod pwede na isarikan. That's not the root of marriage. Kahit yan ko yung popod pwede na isarikan makarita. That's part of it. Okay? Apang popod, pamposan dasang dame, coach, masan part of it minta, apang koto muri. Alignment minta yung child ranch yo, kayo ang more ka ba ng relationship ang coach. Kayo kasampal rin ang coach. Kung makakasampal ki ang coach, ang marriage coach, pang kasampal kita makakayon, kasampal kita na more. Ang popod sa siya na chiyang mon kauno. So God first, ang both koryaw. Naum sarikan ko silu. Nam sarikan bilpang ko to mo nam totoo kang kauno. Okay? Ewang coach, waksang service ang coach. Amen? So, ichama may men watong kichail, sawasaking kichail ranech. And so, thank you for being here. Next time, bring the husband. Okay? Pagchail koros, kumail koros. Wata pila may pout ko, te kotad masangyo coach, pulikitin na namnong yo. Okay, amen. Kakilaka kano, bring to the table. Puya sa mga coach man kamaw yala, o kakairata at siya ilmamauran popod. Amen. So, muna siya ilpantaw tisang ton live ay manangki siya. So, mawanas mo. Acknowledge ko Rusya mawiyarong-arong. Okay? Makabil come around. Karong mapitata popod. Okay. Kanelele mentacha I will tosang api kamelele me court planter si totonan mauren especially couple kan me biliti tawen patapatong rong masan ng court manokela ramas ita mi man kataman king kecil manokela ramas pakaiten kecil kaiten at ita talk me totamaman me euran mentama komu account being komu ya imulan me koros sport pampurang kating kecil lalopot te salalopot makcil tungalan ki hari bil membatang atay po nisongan mo ta kalangan ki ang may lalopot yang patang po ka sa mamasa ng court kasi ya last Saturday ikavele may ipatuan makcailan uya kila masa ng court and uya final foundation na child mo ime makot masa ni that's it period ime makcailan na uya hari ime nanat sailak ikavele me court kalway kito pweki kaiten sa planeta sa men sansal kemat popoti mi ko sayaw makaiten kich mo sa klar na sailak what katal koros can deal with situation kan me katal ka ko saya tamang ay life is unfair more na nang sabar ay udan tailanan tamatawan manan ko yung tumati buksaro ka titi ang child wano isa kriyaw nanti mati wano isa kriyaw buksaro ka titi ang child makchailan fight the good fight of faith chailan pegi a child poson kolokol changachang a child katete maursotuk makchail wiyata de katete maursotuk makchail wiyang kaun are paywat katanane bay ponan maur koros nan maurat utanan in reality kachail bananane pay makamen poita makamen kerta makamen maula makamen kelay sompukat koros tanana sa menitapio ako yang kachaila poekis babakala pa ko yata mi ifra kila child right na child mun chitio le prato na so ni isa kisa Spain masani intung we chata masani me le prapo ko to buen prapala ko wela kemela kampakapay kita ko gosan ang sampawat cha dermo itong sampawat ko gosan dalata dermo itong sampawat and counter a child mamo chama chaman son kayong son payo
ngen me mi rem lapasang ngen me mi samba riay ka magabay kom stokel kale nan palwarwan ngen me mi reman kacay luya wi kit kabig tangen kokosan ng palwarew an ki kakon matamatawo pilipil nari bang brongo preya ime menang karati ke kacay koros Christ kat katrem kauno kat katrem nganen kot kat katrem ono patar poen sapa nga manan koros ono patar poen en kachkiyang ta kachkiyang niya tama kacha anahanan nan sila kwat kamagabay ko ikasayam nalong ben Jesus masaniyang iray satisiko pamia farsia belmia satisi okay riba nagis kawewe satisiko rosto kamela na miya ya satan mela ni makareta raw ya ke peita ko tong Jesus may suruban sa pangalanan Matthew riisak riyaw irachik riisak tuwaw kanak proway taropay wasaw kas kasi repeitang ki rakalala ki tuan Pwopwoud iray kalalabak ma tanamana ka pusimon Pwopwoud kita liyaman iray korosmela arabang ko lang isme pang Pwopwoud ki Jesus masani ang right iglang iwana mail soto we ki scripture makaretak mail kalalabang isang peitakwan we ki nalang soto Pwopwoud kambaga ba icha ibanta genuine relationship makachay ka compare ang atay relationship ang coach maduweto Pwopwoud nan pungan riyaman mimi pa na ang so course okay pakchay can take it advantage kachay can take it lightly we kita na ka asalar ka niyere ka wewe kala af song loud na bil mimi ren olo ta mimi ren liyo makasaykin chok lang makabangkiyang ko no coach pan reveal coach pan kaporeta song kopriyang moy nan epsos siluriya isa Pwopwoud ipon akakong mekors Uya song kan me ponang damak child teteki o damak child pilkin paki coach kakong kan makabay amen or yeso to pantala maang Pwopwoud Messi miserable okay ka kaluki lang yata Pilipino ti pantayong so belang Christ o ime wanim ime al ime kakamaw yala mekors ime kakong me damak testo ka kren goat akak Aria kapnga kot pwe kise chang mimi nan sto sa changa ilo kapnga kot pwe kiyamail kapakaponat mo aria ibang prongo pwe nga ipod imi man yang gipatong kakila kan kupurkoros kalangan Amen. Kalangan ng komwi, kalangan ng tatokan kauno, mabilwiwiyawi, kalangan ng korusya. Okay, niyan so mabilay bot si Sherman. Iman kakela kay kichay chok chay kelay lola lopoch kichay liakan ola kan alete ranech metama coach mamasa niyang komuyam kater kelang kiaman chapta apply kichay pilpuk saraw masa niyang kichay monan Proverbs 5 isak tuwawo okay kay tisang nilasin si niya isak tuwaw tana kichay len never take her love for granted Armay man kakilakaking kichay and kater yata no take mo kater kasampalki limpa ko ang pot sang renola kan pakpakang pot li pakpakang pot and so my pot share melalotan kokonen limpa kwach no wonder why ni samba watch pweki acha saik mimi nan lang you will fully satisfy with everything Kapan, song korso chame coach kapan nanana kokona nanan watch kachupan tiar nan lang. Okay? You're fully satisfied. May koros makakin miss ang mimini sampa kachupan miss nan lang. Kareta ima kareta socha Pwopwoud miya nan lang. Pwopwoud me uyai kokon may Pwopwoud melansi Jesus masa niyang rail. Kokon watch kachukak tiar ni eusong likisang renriaman. Kokon watch kakakon ni genuine relationship ang kauno ibanta ka ngoy niya so may somparesak sama ni chapinay rong masa ng coach miya quiet time icham-chaman ipula-pula puikin kuwatalanan poy na perko pon lapalan chakay nan chisawan numach pasakin minang wall apoy panggang kuwatalang ay kung wa na ipuksaran ni chapinay so may rong tuwan masa ng coach liyan chairman man
makin Bible study kich pumping. Ngay kun collective pilmiya kapakapin maitang kray sa morap. Iyan sawa me chapta kokonen pakong Jesus mire. Pwede kun wrong. Such a relationship. You can kaleplat wacha utan. Those are precious time. Iko sang palikipang kulan numachonan pwede na perko. Kalep. Yap kun watawat ngay kun wiya kapakap kun kilang irakan ngay kun wiya watwatak ngay kun wiya matamatawa. Okay, imagine moment kauno amasa niya limpakong kachay. Niyan sa magchay sucha tiyar limpak wach ay makareta kachay raba miya kachay pon miya void yo ream. Miya chan yo ream. Kareta karapaki satisfy wach karapaki ren li karapaki renol karapaki ng kasto karapake ni drugs, karapake ni alcohol, so ang ko'y pwede kita kamanan miya kay charyo mi rem, apkas chotiar. Or koyon kay charalawach, may panintaway kapantiyar ren count Jesus, Christ and bosa neta patang kiyang hook, koryaw, makapopot wasami panintaway, katira pake likisang ren kauno, katira pake likisang ren ang pot. Kapantia ren ang poti kasa coach mauyata popot coach makasaneti pwe kita I kokonwatch makapanan once kalal ren kauno kasya na no popot why you're complete ay so makasamalasang po in sampawach ni sampawach ipanintawe kapiluya mamorang kauno mia crying out yo via mimi na namong yo okay maka kininang okay kareta makasocha ka sampal kinang watch kanalisang ren kauno. Okay, kauno mapampil sa wasa yuk pa burning and desire. Coach mapilpan sa wasa yuk control. Desire kan. Panterektonguk desire panonga siya. The rightful person may kiyanguk. Okay, himak siya long last week. Eko sampal kiyan. Mia covenant. Imagine masocha covering o covenant sang ren coach. Okay, apantuwa siya sampayo without law. Oh, chaos was a Russia. Mancha wiya tame men wiya. Mancha men kularen lapo wentian lapo sa malapo. Kita socha protection yo the law yo kasayata kaban pot kichang pot. Okay, covenant watch coach wiyata po kita and secure sa palmara masakan kan kak mimi relationship mem covenant me ko kauno aniki Epil kasalayang kichel wiya pa po yan kahit yan nga siya ko coach. Miya covenant ren ko kauno. That's the first step. Nanam covenant in popot sila yuketin ni makalakal ni sarawi. Okay? It's pure. Okay? O holy. Na kapan aniki o nga siya ampot. Amen? So kalangan ng coach man makarongorong sang nan Facebook. Iman intaway ma kaparopar miya siya. Okay, makawiya popot, takapil mimi rin ang partner, kumasaykin siya popot, koros mamimi pa na may panintame, kapil pakpak tap, saykin siya covenant, say covering sang ren coach, kauno saykin siya kasarawiyala, yamo manampan na sa kauno makasarawiyala, you will receive this blessing, kapanaliti ka pa watch, sang ren irailakan, ma-coach pilata, ma-coach anoint. Okay, coach so siya sa pong miyan, coach government, di ma-apply po in sampa. Mia kingdom of God, di masampa, melani tawen. Coach or teritier, kasanetier nan, tribe me Isak Riyawo, isme pilpang wiya na priest. Rasyaw tacha purpurormal. Okay? Iray Levites ko, kasantier, rapang pukoki, mayrang, rapang pukoki, wiya tatakan priest. Iray mapilaramasakan pang koto, wato, chompantip, mekan, yaya kasanti. Imo man kasantian coach pwede miya paytak chuchayatuan ma so watacha kola kapopotlanan nan yata no court. Okay? O water choror mo. Okay? Systemin sampa mo. Kabanggolan court pwede and legal songkoros. Ipanintang kitsa. Ren nanacha osa tama coach masani acha kopopota acha covering cha pilpanalesang ni systemin coach. Ni planan coach. Isma coach direct po yan kakaon ay sapolman coach kan. Kula rin wamparon kan. Kula rin tiken. Kula rin priest kan. Coach kasanetiro orteri. Isma pang pukoki apapali sapolma kingdom bon samba. Amen? Kareta makamimi na ni Rairwatch. Amen. Gimang kakela kakinok. Okay, so pa yung kauno o kamen
Mamaur ke maur makalakal. Kaman mamaur ke maur sarawi. Pakren coach o kasayang ang partneran po kumakorosan ka kuya tama pilipil. Ayon sa matang, kachay so chamen take granted. Time kachay so chamen matamatawa me, oh, there's many more years coming. Ipanintawa, so cham controlin makapamya mamaur takapamela. Ay panintawa, mamaur makalakal po kanan. Psalms 91:16. Akas kasayang kachame, maur waray kisakis yo sang ren kauno. Ar maur waray, kasi kaya mamaur kiti pa kasi ko kan maur waray. Okay, that's contradict the word of God. Maka mamaur kiti, tip tami akan uya, akan alato mela. Nan Rom kasaliyang kachel, kula watak Rom siluri ay silu, Rom wanori ay silu. Painan tip mela. Ar kasi man mamaur ni Sampa, palingan yung mela, o pilan so may palingan yung mela, apan kareto paluar, apil pan matang mela. Pwede tipre nga tawan yung chocho, watong kichay somaw, watong kichay punot, watong kichay songkoy, makapan mimicha ng paluara na kamatang mesang tama, utang coach kasanete mamawang kamuyongay. Amen? So, amen, kaya nga siya melen makarongorong sang pon Facebook, amen, kakila kayuk, there is hope. Ya hopen ren Christ Jesus kaleo. Okay? So, siya pilipil sangan area ta makamimilale. Okay, may nakay pakapil mata-matawa. Oh, ay mo rin na ng suwatalaro, isular warang. So, kaun Jesus coach to po kita, irailakan me tipan, kichailakan me tipan, kichailakan me sucha warang, kichailan kakyang warang ala. Okay? Paula, pwede kamu yung ngay kichanang kamor. Paula, pwede kamu yung ngay kichan kakyang lalre. Paula, pwede kichan si palsangalan mela kolangalan more. Amen? So, imang kiyang ko para parwach rana chang. Okay, kakakuya kapakapwach uya kapay na menampungan ko o kauno. Puksaraw masan ni nang pukan rom kichabang kamelala na siya mongyong katete ni kilinawa siya may Jesus Christ makaon komuyong ngay pang kamorla. Amen? Maurwach main ko esanga siya ren Jesus Christ kalew. Makasongasongan kan uya popot mau apliki sang Christ ipanintaway ma. Yawa what's the point of gaining the whole world but lose your soul? Makamatatawa mean kitipsawi makasampal, 9 kumoni makasampal, pautikili makasampal tawol, 9 kisari makasampal, saan kakarusya pansorala. Okay? Euran kamo yung ay panumon kauno, ok siya panalakatik pa na siya mamor po insamba. At siya more, tipsaw so siya satisfy ka siya. Moni so siya satisfy. Aramas na pa, yamo mo na siya panasa mamelel, makakan so siya satisfy. How many people makakilang ng kasto, ibenta ng kasto, manay nakitirin money, commit suicide. Why? They're missing out the important one, yay Jesus Christ. Karita, sa lang kitya, nay nakitupsaw, so siya pang kamor, kitya laos siya pang kay charila. Tama, so siya, tama missing there. Okay? Pauti kitirin all, pauti kitirin li, so siya pang kay chariyo ka lang. Christ, mapang satisfy yuk. Amen? Or makamime na ni Raira, chimanang kichain sa umaw, luke yang kamay, okay, kakaklukwar yang kauno. Bakren kaun Jesus, and we ala ang kaunam sang kamor. Mapita ta ang mamoren relationship ang sa watch, may itang kayo ang mamoren Jesus, Jesus man sa wasa yuk on the next step. Okay? Jesus man sa wasa yuk on the next step. Sama-sama liyan sa Meriao, maur me mimilaleo. Okay, she was marrying one man after another. Ikakanta me a man crazy. Maurenol. So siya live without a man. Matamatawa me all iyana na sa koras. Arya manol, mela manol sola pilparpo naman. Sola pilparpo naman. So siya mamaur kalew. Okay? Apalaw lalain sa me Jesus visit. Jesus kiyangi tamo danananeo. Imak siya nane. Makapil matamatama kamiminan mamauran tip, matamatama mamaur sa kanakan, ipanintaway, Jesus ial. Maitang Jesus Jesus pansawa sa iyo, muran match kola. Nan song koras kater puno tiki, man pagkakan kawang siya, mongyong, matamatawang kaun Jesus. Kayok siya kalangan kiyang, puwe kiya kak, coach to, may tala maur, puwe kikicharana, kichan kakiyangan ko koparapar. Jesus man solve ang problem kan po kiya wiya inaw yo sangre. That's the wonderful thing.
He's not just a savior and a God. He is a God of promises. Inaw kay bilyang wiyalar acha kaon. Wiya acha song kamor. Inaw kan mayang nan package deal watch. Makapilata, okay? Benefit koros mi milala. Alam mo manam kung wala apply ang tatong ko? Kakin look for the benefits. What are the benefits? Dami ba ang benefits ang tatok mo? Okay, ren kauno, kamuitang kray sa more, the full benefit come along with it. May koros ka access ang air ng kingdom and coach. So, iba na, uya cha kapakapwech, uya ka pa inam, riyay, makamimit po on Facebook, imanintawi ma, today is yours. Lukuryang coach, puyo na pataran kamawiyala o sawa sa iyo. Kaun Jesus, kalanganan kamoy, ikapingki ang kamoy, amokachin pola, mekila tipaikan, paintar tipaikan koros. Ikotong kamuranwach, ay maki, mangayaramas tipanaman. Ay more sweat, ay more ola, api koporoporki, may lukwariang kamuranach, kamelele sang nanay mongyong, katete sang nikilinaway, pagkakamuyan kachlong, kauntay more, wiyala ay kaunay sang kamor. Incha mo makarati, en kamakaleta ay maurunsak, nanay mongyong nanay matamataw, sang koros may yola lale, ilikiyang kamoy, makamapang kamawiyala. Kachlong nanay maur ranwach, wakitalay maur, o sawasaya. Wiyakin yala, aramas makam kachin kupurki. Sawasaya nanay saylakan ran koros. Puy kamelele, makamuko chaman, makak, ang sang karusya. Kalangan ng kamukaun Jesus, puy kiyang muwiyalar, ay kaun, ay sang kamor, may banggan lukwaryang. Sang ran wach kola. In Jesus' name. Amen. Amen. Papa Coach, kalangan ng kamoy, amukachin masa ng kich man sangach, amukachin kamawiyala, kiyang kich papol, kiyang kich mayaw, kiyang kich salatak, pokamunaw kiyang kich. Iyay kapakap, relationship koros maing sam, popot koros maing sam. Lord, apan change, apan mausang tama sa mimilala. Masaban pay kong kumukamban richungong kich wanim chocho, waniman kapay. You will satisfy, O Lord Jesus, marriage koros o maing sam. Satisfaction watch, Lord, sa panalesang nitupso, sa panalesang renaman, ap sa panalesang renach pot kan makamkachin kipa na. Como makachin pilata, como makachin maitata, O Lord, o sa Japan maitang sangeo and kawela. Pwede Lord Jesus, uwang kuprami, ikupramo Lord, sen kapayatata makomasani. Ikalangan kiyang kamuyo Lord, popot koros o maing sam, kombang kapayata, kombang kamawiyala sang ranwach kola. Ach mamauran popot o Lord, sen popot pwede sa pakong kamuy, sen asa makamumakach kiyang kij, o sen pa'y kong kamumaing sam. Lord, sangan matamataw likam koros, sa kawuti, sa kawela, sa karyala numaran kaun Jesus. Sa pilataranach, masapan ronga chatama ko masani, kiyang kich kelail, the courage of Father God, Lord, sanitawen. Maing samran koros, san lukwariang kamoy. Lukwari kamoy na nach, down, O Father God, sa asa, makamuban, lift us up. Kalangan ng kamukaun Jesus. Kabingkiyang kamu, Lord, pil, manakap, pinakap koros, O Lord, mamimin ang relationship. Iyay kapakap, O Lord, match maur makalakal sa panirati sang kich mamauran tip o kamuban richingata po partner kan, O Lord, aray maur pang kotong kamoy. Apo ray lakan, Lord, makaskasinan remoy kiyang ray, Lord, kelay tiyangeo rabang kelay lo mamaur ke maur makalakal. Lord, peng kamu mapang peikin ray kamas ani, Lord, nan Psalms 37:4 masaban delight in you rapakiach paran remoy kambang koch kiyang kichin ang anach mongyong. Iyay kapakapo maing sam, koros mapanrapaki arail peran remoy, kambang kochin fulfill arail anano maing sam.
Kalangan ng kamukaon Jesus. Sa kiyang kamukaping koros, lengan wow. Lord, and purawang kamukalip, nintuang kamukalip na warang. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.